Le ngabona khona ukuthi lwamuzi bakhohlakela. Kulo mjondolo engushoyo, isebusuku likhathi ngishoyo. Kwakuvutha indunduma yomlilo ngaka. Kule ndunduma umlilo bagcwele ngaphakathi khona ngisho nabo ngathi banqunu labantu engathi bambethe like iqhubhu like. Abafazi amadoda lapha ngathi umlilo uyajonjwa like engathi khonto abayenzayo. Phakathi emjondolo enganivuli ubusicapha nami ngibuka ngefastela. Bawenze lo mgilo ungani ngiyababuka. Bawenza baqeda bathi ji bese beqedile kwaphuma bawu2 baphuma kulomjondolo bambebechela banqunu ngitshela ngabantu abanqunu yabona amadoda namakhosikazi bafika bajombele umlilo banqunu wabona sebekhumbezela ingubo baphinde kujomba abanye ngibuka ngoeyes ngise window nababona ukuthi ngiyabona singisathuswe loyo nto baphuma futhi benqunu kanjalo bambebechela ngabona ipost ebhaliwe usisi kwakwasempangeni ipage kusokuyiphage lo Medem ngayifica lo post usisi kwakwasempangeni efuna umuntu ozosiza ekhaya esiza uma wakhe kwasangena omunye phansi kwepage lakhe phansi kwenkulumo yakhe ekhaya kithi kufuneka umuntu kunesitolo kanje imali yakhona u3500 wayichaza ukuthi usejozini kubo kufuneka umuntu ngagebela futhi aphuma itext ngisaphuma mhlawumbe la ko past 12 kuya ku1 kanjalo ngihlale abesethi uyabuya akasayikhulumi nomuntu besebuye kuzulweni lapho ukhumula ijacket lakhe ukhumula iskipa ukhumula ibhluku wasala buze njengomuntu meye empedeni nomfazi wakhe kwaqala ke kwanyuka ngase ngiyabothe vele sekuphelileke bese ngimbuza mina ngithi indoda iwona nemsebenzi onginika wona lo why bungasho wena ukuthi ufuna ukuthi kunokuthi ungihehe ngokunye kanti uzongenza okunye lezi izandla sengibambi kodwa mase ngibambile kuna something ngihlabalwa mengithi ngiyasukela ngiyasibamba lesisandla asibalekise mengisukela wesibili ngithola ukuthi uphethe ummese lo mmese sengibona kahle ngakusasa ukuthi ummese nje owunendlebe eziwu2 babese ngihlalile ngedolo gebela phezulu kwami isifubeni wathi wabona wena amehlo lawa imali yethu wandingilizela ibele ngommese wathi ibele imali yethu wasethi wabona isitho sakho sangasese kodwa isitho sangasese esibiza ngegama kankala wathi imali yethu siyakusika nje imali yethu ngathi kuyena mfowethu ngicela ukuthi wenze noma intoni ofuna ukuyenza kumina kodwa ngicela ugade umphefumulo wami ukuze ngikwazi ukubuya ngiphila ngosiza ingane zami wangenza ke ayikho into engayenzi lapho ngiyakhala waqala kumina kaku11 kodwa kumina ekseni kwazi wadilika ekseni ngo4 eleke ngigumbile nje leke ngenzile uma mina ngakafacetime naye ngathola ukulungisa okubheke kimi ukuthi azi ukuthi uzintoni afuna yenze kumina for uxolisa akwenza kumina ukunginyukubeza phela into ayenza kumina bese kuyathuleka kube ngathi wabamba inja uma nje ngingakafi akuzophela ngifuna ukulungisa izifike egcineni njengoba ngihamba ngize ngifika ngizohamba ngize ngibe mfishane ngiyoze ngithola ukulungiswa kuyena kazikhali emadonela umndeni wakhe noma kuthiwa ihlobo sakhona sabe sifike sibatshengise singilalele bangizwe ngikhuluma ukuthi kuseyimina futhi ngisakhuluma ngisazoqhubeka futhi